International Cooperation Agency-Koica hala'o kampanha hasa'e konsiensia hodi treinamentu labarik sira. International Cooperation Agency-Koica hala'o kampanha hasa'e konsiensia hodi treinamentu com a segurança trânsito nian. O jogador Academia FC desenvolve Koica quinta-feira semana e a Coreia no Timor-Leste Friendship Sport Center Becoradili. Objetivo de treinamento de o insato hasa'e konsiensia entre labarik sira no sira nia inanama. Com a segurança labarik nian também convida a Cruz Vermelha Timor-Leste hodi treinamento primeiro socorro básico basira. We started the 2025 raising awareness campaign from last week, Tuesday. We were delivered the traffic safety, and it was aimed to increase the children's and their parents' awareness about the child safety and rights. So we delivered the traffic safety courses for a week, and from this Monday, we started to deliver the first aids, and we invited CVTL to deliver the course to children and parents. So on Monday, we targeting their parents, and we invited around 30 persons. And now from Tuesday and today, we are having the children's course, and we hope really that would be the great chance for them to know and increase their awareness about first aid. Treinador primeiro socorro ATT, treinamento na bemak equipa civitel forma ka konaba primeiro socorro básico nian, nune sira mos bele ia conhecimento konaba insa atu curativo banhira caso nebe sira hasoro. Civitel lilu ia filial lili, hetan convida husi Koica, nebe mak serviço mútuo durante tamba laos det fim agora, a Koica sempre convida a Civitel, a tubele halo assistência cara que jogo ruma, nomos for formação baia parte coach sira, nomos ba jogador sira. Ia lorong lima nya larang baia lorong rua ba inangaman tu si jogador sirnia, nem sira mo setang formação primeiro socorro susi ami e baia lorong tolu nia ne baia jogador sira det. Baia formação nebe kami forma kona ba primeiro socorro básico nebe maka ami fo basira tunune sira karek iha treino rumah, kaya jogo rumah maksira hetang acidente kane katohar ou naksala rumah, sira mus bele iha conhecimento então quando bom satu halo curativo ba iha caso sira neve makohin hodi antena. Jogador do CFC Tigre Milênio Monteiro rato agradece ba Koica no Cruz Vermelha Timor-Leste, tamba bele fona treinamento com a primeiro socorro básico. I'm from FC Desenvolve Koica and I'm from FC Tiger. I'm feeling happy for joining a football team and about CVTL teaching us helping other people whenever they are in pain. I'm thankful for CVTL and Koica FC Desenvolve. Thank you very much. Entretanto, treinamento hala'o durante lorong 5 no equipa nebe participa treinamento Makanesan, FC Kuda, FC Tigre, FC Labarik, no FC Makikit.